De halo perlap kasih yak tiang sobai bisa sasian akan dekat channel jong pro zurian marwen mentasi mut ban lej ya kai no lo bat kini ki perlap jong ki arngot bat dan we wa dun sidian pet tu di wa ni de mentang imut ban yale ini sna video ki bakam long interesting mo kendian de ka ta ka bakam long interesting kalong bakadai ka sni good friday de perlak mentasi mentai bang yale syang yale pen sapriang ya ka kien jong bulai limba ki dekat balasim na po bible mo perlak ni kermen tang kawe ba kanum slap tang katahi ba ba wan net kani em kadai ka jingtho na bible da to le ya ki ai da ka jing e chem kadai na manta jong hi bu ba mo namar day good friday ting ya sam gitu kan mo ba mo asih wai kiadan kat nungut hayang ya bu ni kun si khur arngut kun tran rungut ta atang be kanya yang dapat si siwe kan kadang dan kidang dan setis mak dang dan ai kun si to mo kublai mo ba mo ke ka bang ngile na du mensiam mo perlak ndai bang isule atang na jrong ngile na du mensiam mar kadai kasi ka pakartang pa yang i kustan barok kowe bakloy ban yarap haba jenja ta desi kursai dia simbu nak phiru kami bai kane kadai kedekot na po bible te ngi shu sam kan ban bu ha pan mo sip mo ni warna te na silong tingnya sam tang kini kan mo namar kadai si good friday am de bu ha mo dei balak kerku mo Pilih school nam, let one ended. Pisang kelas yo. Kelas 6. Tepek ni mo. Ngilong ki balaj luat namar ukres ulapan lat yang ngimo. Kumta to yang scam bat wat sya riam biang ha kilengkor. Jong kajing long merau. Mo te dapat bahai la dia bu bah katu mo. Katu de balak katu mo. Sengau bu bah mo. Te 10 ekor bahasa. Let tisi mo. Nai le bah mo. Saya kendor yang mah. Tasawan nadien mah. Tawan sanga pi baro iba stom bat iba kya jikit bat ngan sa pentaj ya pi. Kani kadai na po bible bala sim na po ad bible. Suka bat ai pi. Ala dep kuy katu mah. Mau bak lah. Kali nak tinu belai, dia lembaga ni dia pinjam mensiam IP mah. Dia cuba bak. Alang tiba dulu, kali IP bak. Baladap kerku kong mo bu bah mo lese yo dan mensiam basiau jenjara mensiam lese yo kai mensiam katu kajing thot na ketian bulai mo lalaj mo kong wat sha skor kilok basniau ki penjat ya ki akor babah to kendet benriau no da sisa bat to ken no ban laptop lek se yo pit kumno dal komputer kam sim yo se ka pen kot ya kam sim jopi bu bai tu mah tak blai na ko kini berat di balak kerku saya bu bah mah ai sakowe ba persang ban sam ya barok kot brio nomor kadai si ka bekerbang ini stan am ini am ayo
bang ngaruh dari keteling mo pek sene ngi it namar ba ublay kan ulapan it ni kong yang ni bu kan ne ya pi jadi kentian na ublay balak kerku bu ba tu mo wat berat lah sim sasam lang pi perlu pi mo dah te perlu jangan gila lisam lah dia baru ni akan ni ka vlog sang ni ngim thau re kan yam de thlek press balak play ne manu friendship manu ngim thau re kata kadai tang ki ketian ki bakar dor tam hapo ka bible bala sim nak dekat trong ka bible ke persang ban pen sapriang kan kat bala tambah kita betul ingin saya wifi no mo ini yang persang penut dia kata dah betul saya wifi no mo tak kublai tak teh fi keteng kumna famous tangan 10 bat mo ngam ngaru mo tak ubah mo kong dan hang ni tay satay am kidon ki mau benar mo de katay satay pan kadon ka viewpoint de kasngiru kelas tang mensep an ngidang ya pak le lumuri hang tai nai kong dia miu mau benar ni dan pedeng ben de tu kakam ka bangi lale meneh kalong ka basutenat na benta kipat mo ban pensa cinten mau ban pen em ya kerteng jong jisu mo te kam dei bangale na benta ka views na benta ka ai ndai ngale subha na du ka mensiam bat ki perlok jong aru ki le na du mensiam hi namar ba kitu ikot em ngala dan na arlais na menchua bala dep kerku mo kitu ki ikot ki short notes ki bala asim na po ka bible mo te misu ai kan kenang ba dia don mo ki perlok ne menu ki badan dokumen siam siau diau I mean te ling bai tu ikot ling bai tu short verse bala sim na katuka bible let's say yo kapan em mo ya kamen siam jong ki babun te ngi la yadap te ngi kerman ban ya sutanat ya kanika blog sei ya ka ba mentas ni te ngin chua lệ dạy cái nó nằm station đánh đậm tôi nhìn sai lịch phai nó xì giang để mình ta nghĩ đằng nhà phát lệ luôn mua đi xóa để nhìn sai kêu nó station đánh nhìn span isi bet mo để perlu ni lah buat siapa kabakut jong kan eka vlog sempas ni but minta ngadan hang ni hanya lima kacur pak player sini ya tambah ngadan hang ni oh ni menu batip ya kan eka cakap saya batai apa komen section mo lalu lut barok haj pengam la ra ben peni ya barok haj mo dan ki bakam tanat tang itu hi melu melang apa ni te kuble syukur mo bang pilai ya pedang yang kedua jeng perwa jeng ni mo matas ni nama ada kedian yang boleh mo dan siap ta gen sai kenduk yang pergi hakawe ra kapur te lada pia situ nak di vlogs ya kaba matas ni te saya batai mo krang ba le se gen yo le bah syusyuk nang ni sekemat mo te kuble syukur tingin sai kenduk yang 4 pi hakawe si God bless you all bye bye